ni na ka titlema ka x ka plastic ni chuan x te lo plastic ra hi ria chuan dewani mela gene cd in hmanga siam khomania genetic information kan ti kha ni Kaming chu Daniel Lalzuitluanga ania ma sign he ka video play tura hian Mizo na za mo kan tiang tongkam oma chu wang chon kum som pariat ling lo tan chuan en rem lo mai thei ni ti kan soima suduatin he ka video a hian medical advice om lawa medical thil lam reng reng a chun mi thiam doctor te chau ronin thili ti thin don ne ti kha kan soima sadu ni ole tun na hian JUNO RENTHLEI tina hormonal treatment nge hormonal replacement tu nai ati dan chungchang le enge thudik ti soi kan tum don nia o kan soi le du chu he ka video te milo thlir sak tu te jong song chunga ka loma ka video tin deuh thoi Mizo tong war tura min fui tu tam ta ko ma ni he teng Mizo tong poi mo na le soi ka na ngai na po hi ka se thiam viwa ma ro chu ka thiam tok lo wang te po ni nga tin kan thil soi hi science lam thil ani thin box sia chu wang chon limitation kha tam em ni ti kha min lo hriat sakula soi tong ha kan thiam to lo wang te po ni nga ma ro chu ti chung chon injurin thei top chua kan tum do ni o ma sain he video hi siam chan an tarlan ma sakka duwa thuma tlem kan nei nga ma sabar a chon JUNO thu soi hi enge ni hormonal treatment te enge ni hey YouTube video danga phe chon surgery ten tia Mipa Hmeichhia tanga ain le dan surgery ten tia amaro chu enge ni tak science mangin zir chen kan tum do ni a thatna ne enge side effects te ti te zep om lo in thil dik tak in gan soi tlang vek don ni tina panhina chuan fitness lama tui ka nia fitness le hormone hi thil in zom tlet ani soi ran thei lo ni chu wang chuan ka subject tuina sa lo ni ve hrim bokani apathum na chon theological graduate kani na le rilu ram zirmi kani na tangin LGBT te rilu hi hriat thiam na tu takania ka social media account ka IG bio pokhan advocacy for minor community tin ka da chang join hriat thiam mai ka ringe LGBT chungchang ka ngai dan hi puwan nei tluangan Tuai le patil chungchang podcast na kha riek katuma chuta chuan cheng zokin nun soi le ka tum ni khatiang ka soi wang khan engma bias ka tum lawa thil ani na le enge science in na soi ti kha tun huna hian kan en tum ber ni a tin JUNO hi chutianga nui zat siam na le film tu thona nan ka mang don lawa chutiang chu he video en hu tu rom don lo ni ha ti kha kan soi sa ni o tu na a video te i lo enila hormone therapy ti tur yom tak ni therapist ni loin therapy song song biu ta kan lo thau lu tukin mo thei lawa le na ta ben bon kan nei na lak thei lo chuanin tu til pi lo la ni chuan o doctor khan in dam doi pe don set ni som ko ei a pe don set ta chuan ni som ko ei nuwa doctor ai kal le angai ni som ko khan ani turang ani vector 3 hi ni som ko ni turang ani vector hin ti ni som ko chung til dam doi ei tur pe ati hi hi endocrine test ani mela le hai thyroid and adrenal glands le blood glucose pre-diabetic anemia more red blood cells singzang nei ka ting song song deciliters an en nakha ani mela ni som ko medication kha soi chiang lawa hei ka ngai dan ani ya kamimal ngai dan ya kha ai ni som ko chung kha hemi pre-hormonal treatment kha apenga doctor khan chu lo ei ro atinga khatatang khan an blood level mo estrogen testosterone ningzang nei ting song chut nan khan pre-hormonal treatment kha planning ka ria a dos za tur a hriat theina na mo an pek theinan khan ka tiang khan pre-hormonal khan taksa androgen samo estrogen sin nan tho dan kha en nan khan kha 93 days treatment ka mangni na lang berani din sun zomang ma se khata ani turang eng ma ani lo chuan o nang ma khani hormones a khan igina yang xy ni na kami pale Hmeichhia ni na x zo ki Hmeichhia nia y kan
na nia ke mai xxy ka ni ta ni chu ta chuan ka y ni na ka ti tlema ka x ka plus t ni ni na ka ti tlema ka x ka plus t ni chu x te lo plus t ra hi ria chuan dewani mela gene cd in hmanga siam kho mania genetic information kan ti kha ni DNA sequence alteration mo khoidang lam hi pian to nu chuna theilo ni achan chu cell zong zong te kha redesign an ngai don ni se chuan chu wang chuan scientifically impossible le ni mo DNA alteration ni chu wang chuan tun din hmuna chuan ala theilo ni scientifically ma se no ten siam lai chuan an chromosomes te chu a siang danglam thei to nyuk mai chung chu genetic reengineering kan ti kha ni ta ni amaro chu khang kha di thanlen to nu chuan genetic engineering hi scientifically ala thei lo ni ti kha kan soi le du rimani en chun zomang ani hormones akan igina yang x te y ni na kami pale mai chani na x zo ki Hmeichhia nia y kan mi panina nia ke mai xxy kan ni ta ni chu xxy kan ni tia xxy hi genetic disorder ania Klinefelter kan ti mo case Klinefelter syndrome kan ti kha ni heng syndrome nei te trans an ni lo ni ma se sperm mo chi an nei lo emon nei tle me ma testosterone kan ti kan nei tle ma chu wang chon an taksa ate me ma mul pon nei lo ni testosterone an nei lo wangian sperm kan ti chi mi pa chi po khan nei ngai mang lo ni chu wang chon xxy nen hen aloin ngi belani mi thei ma se xxy ani lo ni ti kan sei le du ni tin mipa hi xy ani Hmeichhia x pani ne chu wang chon ma hi xy ani achan chu mipa piang ani wang ani le ka sei le na chan chu gay genes emo trans genes kan ti hi omlo ni omlo ti khofial science in a pum thlap to ni hemi chungchang hi ECC science and religion conference na Cambridge and microbiology spok hi mangin ka zo to he ka zo na video po hi alom ngeng ni ECC Facebook a khan a highlight ni 2019 am 18 vel niang ta khan ka zo ta gay genes emo trans genes ang hi omlo zia min chang ani tin hemi chungchang hi ka soi tong kan buwan nei tlonga video ka riak na khan ron soi chun zom ka tum do ni oi lo en chun zomang y ka ni ta ni chu ta chuan ka y ni na ka ti tlema ka x ka plus t ni chu chuanin ka ta tang khan in tro ka nu te ron than rualin en tin nge an hu te ron than thei mo wan nge science in na soi en tin nge hu te lo nei na chan ti te nen le te la mi pa le Hmeichhia sex hormone gan nei thewa Hmeichhia estrogen le progesterone an ne ya estrogen chu Hmeichhia hu te siam tu te khateng an ma ni ti Hmeichhia tu gan ti kan ya mi pa ten mi pa min ti mi pa tu mo ti shrol ma sel te chakna min pe tu mi pa min ti chak tu testosterone kan nei ve buka testosterone chungjang ka fitness video then ka tain ka soi to wa Hmeichhia ti hen mi pa kan nei mun soma mun khat bak testosterone an nei lo ni o inting yen hu te ron nei kan ti chon hei hormonal drugs kan ti estradiol cyponate kan ti mangin estrogen kan ti sang va kan ni chu Hmeichhia hormone kan ti to kha Hmeichhia estrogen hi Hmeichhia an lo puitlin hian an puberty aron thenga ti kan an hu te ron uma ti kan hu te an glands mo aron thang liana nu te kan lo ti khan lo nei ta ni chu mi pa chuan he min ti mi pa tu wan ti mo hormone testosterone ni kan ti kha mi pa ina produce thin naturally ni tin testosterone kan produce thina kan siam chuak thina amaro chu kan siam chu ailet niam lu tu khan hemi testosterone cyponate kan ti kha ani lapon androgen mo drugs angka an emo an chiu ta thin ni chuan hormonal imbalance siama estrogen an lo nei sang to nen mo estrogen an nei san chuan
kan sei gynecomastia kan ti kha anon nei ta thin ni chu hormonal fluctuate mo imbalance omna sa tu khan tin asoyang khan eta soiba ka en gyno ba ka hian fats tam tak anei don ni heng te poi kan soi le don ni fats anei tam na chan te po hi kadara pot kuma kamunga ka swak le adara pot kuma ti na chan chu masal a hlo wang ani mo kan soyang khan muscle siam to androgenic activity testosterone khan ei miau lo wangin muscle a lose don ni maro chu fat zero chu again sa don me mani tuani o kan zang loko hetain ka kuma kamunga ka swak le kamunga kar fa po chuak le tia among atilian atina ni turani mela hi fat thau kan ti ania testosterone na nei lo wangin thau a2 kha nei lo ani hormonal imbalance and fat cell kan ti siam bel thea kan metabolism ati chaklawa he hian ati thau wak doni tin estrogen inhibit chop ani wangin type 2 diabetes kan ti ani na chance sang hle ni India trans community hen type 2 diabetes kan ti sang hle ni hengang side effects tang kan soita chuan kan soibel tu chu side effects Indian trans community aten enge san na chan bi kan ti chuan heng hormonal drugs kan ti te FDA approve hi atawa enge minor pui kan ti don ne tan amo lower community ang chi tan phei chuan affordable lo ni ataw wang khan an afford lo ni chu wang chuan UGL an ti hi underground lab tinania drugs mo kan ti chung ho chu for unregistered chemist an ya sarkar hriat pui lo na hetiang drugs siam thin kan ni ma se UGL le clinical doctor te po hi anin zom tho ti hriat a tro me chan chu prescribe tur dam doi nei mi lo kha chuan client tan nei don lo chu wang chuan atlom beran supply drugs tlom beran supply theinan khan hengang UGL le clinic te hi anin po thale ti kha hriat a tro me ilo ngai thak chun zom leng tuani o kan zang chung chang ka sayang on roi hi hianin an khatiam lawan okay trans woman kan ni ka ti ro ma sin zang ni nei ka tu ti ka ti hen tin tiam ka bi hormone treatment kan la khan zang hi ro tiam mi per zang chu lo lora yan lo lora ti mi ka bi treatment kan nei kan ka tia kan zang lo rung song ka apot lut vek mo tu na hianin ti mi khangang asoi tak te kha om thei kan ti chuan kan soi tong khan hormone treatment testosterone mi pain natural relin kan produce pek chhuathin ai tlem khan synthetic hormone kan ti mo hormone siam chop testosterone kha an chiu mon e ta thin ni chu mi paina produce ai niam let fe kha ni ta ni chu kha dam doi kha kan endocrine system khan lo di te kha tilmu khan testosterone ka siam ngai to lo break ka la the chol ka la the ti khan alo chol mak thin ni chu chuan tilmu ti song amo tin testosterone anei lo wang khan mipa testosterone chu mipa saju ti khong tu mo mipa saju en tin nge khong kan ti chuan thisen in pam kha ni chu wang chuan khami thisen pam tu ti khong tu kha athok thei to lo le kan testosterone kan hormone le kan thluak in zom dan te po kha soi tur tam tang ma se ka chu kan soi thui to lo nga kha ti khong tu kha kan ha tho miau lo wangin ti khan man lo om rei kha chu lo song te ve tel thin ani hei hian prostate cancer kan ti tilmu cancer kan ti athlen ol sam em ani chu wang chuan hemi risk avoid du chuan ACG an tiang te po aman angai me thini ACG hi an tilmu kha an shock le don ni na thok le tur khan mo ani lawa hetianga an chol tir char kha chon vacation an lak tir char kha chon prostate cancer khan an pro ne me mani ti khan sei le do ni lo ngai thak chun zoi na meng ka ka phi mei chi zuang chei nom hei mei chi sa zuang chen oma ti kha soi word de mo ka tia chan chu physiologically impossible tilania ma se sa zu nei te lu tuk sang chi ni te chuan possibilities te chu om mei thei ni ti kha ania ma ro chu
vì khát tiếng em khóc cái chú physiologically impossible này po à thấy lâu nè kan soi phong kan hormone treatment han ti han til mu te kha na thok lovin oma a toy zong in kan soi fe lenga hormone treatment ti kha chu Hmeichhia in estrogen an produce chu estrogen chu an hu te CM2 te le khan ya Mipa point estrogen chu kan nei thawa kan sperm mo kan CM2 hi ni amaro chu Hmeichhia in kan nei sang lo ni le kan mo sang lo ni khata khan estrogen kha an lak lu bel vak ta ni tin Mipa min ti Mipa tu kan ti kha kan muscle mo kan ti rol te CM2 testosterone kan ti kha an lalut ve thau ni amaro chu kha khan lak lu kha chu kan testosterone pek chhuat thin Mipa na ni tin testosterone kan nei kha ai alet niam lu tu khan an til muti thi nan chau khan testosterone kha an lalut thin ni chuan hormonal imbalance athena estrogen an nei sang kha ti khan estrogen an nei san chuan gynecomastia te an lo nia fat stepon gain ma thin ni oi lo ngai thlak chun zomila asan chuan heta sang lo lu thin ka apot lu se ka to chuan hei a phe kang to pilom to mo chuan chuang ni ring chu ni ber me chu ne Mizo Mipa hian nang zang nei zang ui min ti zia ni chuan oi me therapy strong yarin engkim me hi ma se i jina kanin xy ni lo chuanin e chu hriat fu lo kan ti to kha comment to lo mi therapy ila theilo chuanin chu me pia lama Mipa ni chuanin Moscow he kan sek tur ang kha mo kan ti rol ti meng ka tiang kha a pe veka chuan hei chu kan na china kan soi fia to che kha ni testosterone kha an nei lo ni testosterone kha chu an pe ve tho ma se til mu ti thi tur tol le khan testosterone khan la lu ta ni kan mul tong tur zong zong a stop vek ko ka kha po kha testosterone an nei lo wang ni hei Mipa multe multeng wang kan nei bi kan ti don testosterone kan nei san wang ani khoi mu na nge om ti chu kan genetic in a hril lu tu ka mar chu generally in Mipa ten multe kan nei bi ka ting an mul kan nga khating khan amar chu testosterone nei mi lo chon mul kha nei tlem do ni ti kha hriat a tho me chuanin kan mong bor le kan nu te aron lian pok poka ka sayang khan fat cells an nei nga tin fat distribution na te po Hmeichhia estrogen asana wangan Hmeichhia fat distribution te po an ro me ni Hmeichhia chon Hmeichhia fat distribution a chon an mong le mo an hute anga hunting ang mo fat distribution poi topic dang soi tham ne chu wan kan lu thui lawang ka chu wan chan an estrogen khan Hmeichhia petran ang tur khan azuk chei chop ti na ni ber chu amaro chu heng anga soi tam tak anute a soi anute lian na mong lian na ting zong te chu fat mo thau kan ti kha ni chuni me aturua athan chu ke poyan ti meang voi ni thang poyan king kol khale vai ma hen kum som por kom to ta kati zong khan ni ri po che video hi kan en thui po le khatiang science base anga chan tur khau mem to lo chu wan chon khang kha ni ri po che mi lo thlir sakawangin kalo me